Kubor nakaslem jong unongsan hima. Chief Executive Member ke Khasi Hills Autonomous District Council uba Tito Starwell Khan hawaya keren makilat patai kubor mentakasngi ke arp santri ku jemang halor ke jingkhanra trading license iki nongnya kali kamai ula ong ba ke jingpen long ke jingkhanra trading license mentakasngi kalong ha ke juk kapor ban pej la ki nongnya kali ki donni em ya ke clearance labor license shisho uba titos ula ongru lada ki nongnya kali kim donnya ki kot kisla kila aman penbiang ki bakat kum ke jingkwa jong ke council Henry ye ki bamla apat ban penbiang ye ki kot ke badan kam anam la ban ai ye ke clearance labor license uba titas ula ongru ke jingkhanra ye ki trading license kan long arsngi ka bamud mentakasngi bat lasai badek report ru ansayo hado lasai janme Henry ke jing klet mentakasngi kalong ba ban kenra ye ki kali ki bomdan ye ke trading license pada kajuk kapor ban peju bagi driver ki bomdan ye ketuka clearance labor license kalau dakim ya dan di bomdan pak ke action ya ki bomdan kamu lesi lada ki la ban penbiang ya ki kot sla ki bobiang ki bakat kum ke jingkwa ka juni lesi kita ngin air ki bomdan ya ki kot isla ya kita ngin la pakani ka jingkenra kan ya asni mentakasni bat lasya de kemudian haduk lasya kasni janmi ngin sayo ke report Kemud so far pim Naduk pengadaan meeting ni si Beji ingin kamu yuk report dia.